Ia, whaatalofa atu nei fiafi le sofa manu malo Iesu Keriso. Ia, ila au whaafonga ia me sifo ila tau o maua mail tātou whaasanalaunga. Tupu matamali, ia, me se le mafutanga o mawhai o na tātou mafuta ni nei fiafi. Pitoa se whaatalofa I sunga I whaafengainga taulangi mo o tau whaletua. Ia o loo whaafale le manu I le tala ino le tala le lei so se ke. Paenga o le kelope, whaatalofa atu le sofa manu malo Iesu Keriso. Malo so I fo manuia. Whaafitai o mone ne avanoa tātou whelo iai. Ia whaapitoa fo se whaatalofa I lau sunga le whaafengainga mātai o le tu ia Rachel. Ia mai se le pa ia ila inga missionare. Mai South Africa. Malo so I fo manuia. Whaafitai o tātou whelo I lungo nei hata TV o mawhai o na tātou mafuta ai. Ia whaatalofa atu le sofa manu malo Iesu Keriso. Malo so I fo manuia. Rapid detail, composed photo that over here. The first stuff from a more. Yeah, but I look for stuff for you to reach so by a lot of people on here, but a lot. Malo so I fo manuia. Ia le tātou au whaafonga ma le tātou mafutanga. Ia o le whaawawina nea o le polokalame ua whaingoina o le Why Mission, Why Now. Le a le mafuanga o te tau ai o na tātou talanoa pe whaawawina le mafutanga po le polokalame o le misiona. Ia o le a fo I le mea ua tāu ai o le whaatinoina le taimile nei. E lea o le whaawawina le o le tātou polokalame. Ia lo mai e tātou mafuta le nea fiafi. Ia lau sunga le whawhengainga mātai o e mana ia pe a introduce mai al tātou team. Ia o whewhoi ni alalwhanga tau te suma iai. Tau no nisi foi e fou I lunga o le tātou polokalame ni ia so e lātou te le I maua le tātou polokalame talu ai le lua vai talu ai. Ia e tō tia le avanoa lea, sau noa mai e introduce mai al tātou team. Ia ma la alwhanga o Samoa tau te malanga mai ai, whaafitai. O kalau aku kuliah tu polokalame ini tular saya lagi mantu ya itu yo lo o kile paradigma peilun ya trauma ile yo angalia o lo tamao e paradigma ya mate por fora mataba o final para la sai ya no se por o leva ya sai dava mora ele já lo yo pintado mais ele yo ama o sabe mo yo final le bona yo bona ya agua pantai por ele estaba festival ya ini eu passava para detail o tempo para ele esse porque estava ainda eu não sei por essa porque foi eu estava para ali passando e não sei por que estava era um morador o quanto detail o não ya o político tão malana estava no que anga o foi não o seu final yang ada di awal waktu itu masuk sebab dan Nela, aku nanya cara palapa, umoni pasal Afrika, yang orang amani nature, yang seperti Paulo, untuk sama ini, dia sama sekali kalau ini, pada ulang waktu pak, dan yang boleh menolak. Kalau palapa, yo lo imo hace pasar. O estaba muy de la fama de Mali. Carnaval, aquí no se va, la tenga, y la manera, hasta kalau palapa, ya lo imo, o se va samu, happy, may ang yung angay sa pari.
ia lo tama sa mai dia ku anga deu o tai tu ta tai ia atau pa le tau mo ia petiu a se pitou ia o le tamasa mai le papa pa se la ia na me sa le mo ia visual ai no me no te le sala pai kale loa ma sangone ia e to te le la uso ia malanga mai sala pai ia ia le tu le tau tai Kalau yang orang semua nanti paling yang tahu tik ai mau sekolah saya nak sekolah Ya, malo, alo waftai. Ya vi ele tu ne fiafia. Malo waftai, sel fa mani ai no o nu nato te sumayai me se foi o totua malo le ngalue. Ya ai tato fanga solo tato por kalame. Ala tato nai fisini le faingo fi o na mamla mai tato o fa fonga a mua foi lele ma tayo. Olea se whalinga wa matu ele atua ia te oe mo Afrika, ele ngata i South Africa. Ia me se foi ia isi nuu, isi atu nuu o Afrika e pe ai Kenya, ia ma Malawi, ia mai si nuu ia lea wa whaalongo wa whapena o na matala mai lea manoa e mawhai ai o na whaawau iai lau tau ngaluenga. Se i saunoa mai le o le a se whaalinga wa matu e le atua ia te oe mo. Ia e me se foi la inga misionare mo le ngā luenga i Afrika wa i le ngate i South Africa i ai o isi atu nu o Afrika, o le kontinenta o Afrika. ia o tai rawa i lau sunga le te tai mo le pasini te do se ta ua mai o se awanoa foi le tala tuai se mea u hapena ona whainoa foi le tua ele ngata ia i mātou ia o le kalesia i kutonu o Afrika sau te nei te loa te mi nei o le mātou te tilo le mātou ua o te mi wa te tau ona Amerika le te akua whaoratanga i whafo atu mai le kalesia e lo te sile mea o mai le liga de la lona te mi nei o te mo whai na ia tau i ofi te whaoratanga i kutonu o whalsa i tonu o kalesia e au noa ma le aveina i tafo ai o le pea o leo lo e au i o loo au mai lana e le atua le taimile nei o le taimile nei o wa le otoe i aise taimi e te tau ona nofo api le kalesia ai mai se o tangata e malama i le mea o loo i e fatu tata o le atua o le whaolatanga o le mea le nā o le malawina nā mo mātou le umako e mātou o mai ai o le taimi napa o le taimi le mea tau o le tale sio wa pena ona a tata ona tala ina i Malawi o wala manoi Kenya o wala manoi Tanzania ia o nei atu no umo Afrika Pakistan le o lo patani mai ya pa do ia manoa mātou te aha i tuai o le taimi o te no ia uia o le mea o mai le tu o uti le taimi ai peiparanta ua le pio male tu o tele le taito e tio sele a le o tupu o tau ia ista mata e o ngā ludu e sele i taito o tamata o mana o pia e whaola ina ai paha lea ua tau ia ista mata e o atu e whape ngā ona mori mo yaki sa mani lea so ia i mātou la ie nei o lo pato ngā ludu i le taimi lava o le taimi le nei e le o to iese se toi kala au le tua po le ale po kala le tua mo mātou. We know why we are here and we know who we are. And we understand that you're also a Malaysia. Enter to the rock back here to the time. Or the time, yes. There is no relax. And also, is a time you relax or think you're go. I say, and I fight for you, mga omare to a faula in the tanaka. Ia ala foi ele si ku o ka penga o ma a pe na ka sa sa ho to e taimile le o me o mai le atua ia o le taimi lama taimile le
o te i se taimi te le atu e whakina whaatino i nei. A le taimi le nei whaatau no e mana onga o le atua peo na mātou nau ia. E la mai nai lei ona ta whole week e full week lava ia le moi mawaki tamata ia ona o mātou no o le taimi. Ua mana o mia le vai se o saito ia ai o le taimi matangata whaingaluema ia ua mana ua whainama si i koe titi mai na whaalo alo. Ma lo faafetai o le ani o tou polokalame o faagasolo le taimi na ua lē maua atu nei o e lele le tou faataatiaga o le polokalame ua tilotilo foʻi isi atunuu na u te tala mai tape o Kenia ma Malawi ia ua iai le avanoa e mafai ona faalautele ai lautou galuega moamoa mate o le a saufaʻiga o ni misionare ona e te tilo foʻi lele e ono mawhai ona vave ai wa le te tau o le taimi ne o le kou. A lea se au whaingo ni misionari o nai te tilo e ono mawhai ona whaatino ai le vaenga leo lau sau noa. Ia ka taino o le pausim. O te no na uia le mawhai ona o tauina atu se numbela. Ai o ai lava le misionare o papena ona la mona ina i lona loto e whaongalo na ola mo Yesu maua le apanoa taimi foi nei ia pe ova aku ma le kua fia se lau misionare e le kai ao alama i le ke leo le manuenga leo o ka oko ma timi nei i le ke leo le manuenga leo o ka oko timi nei Ole mga onga makua i me sa akula mainga ni ngumela graba apea e makusa o se kala. Makua i mga omia rava ia ni misional. O Malawi leo se ka maya tunu. O lo maua so ta ina mana yuso ia pea ma le tolu e kales ia la oro whaatami mai i le ana ia tu e whaapena o le skala ia ma whawhaia fo ini por kalami wha e mga ia. A le no mena e se no mena. A whapea o e whapofonga mai le meitai ao i Porkalambe nei. Ua o le teiti e whapea nā onga whaonga i loso i pua mo ngā luka misionari. O mga o mia e lea tua misionari. Mga o mia e lea kua kamaka. O le e whainga whai e lea kua ngā luenga i lalami. E kamaka e kari aki kua e awinga. Mga o mia, o ai lama le kamaka o wama oa te wiri. O mga o mia o e lea o mga o le atua yaki o i tau ngā o le. O le se pengi o le alanga o le ukala mua kore apakanga. O le pengi o le pengi o le pengi amai le ngā pari o le ia mā koua ia. Matthew o le pengi le pengi o tuki. So o le pauponga mai e ke mga o mia le whaidoa o le pengi le pengi o mga o mia e. E se mu mela au sunga i whakena ina. Pasa sepi o le ale e se mu mela. O ia ngai a mangoa sau. O ai ana e mangoa sau o lupe ke sau ai pe alu a mole para na fala. Se fai lava ona mai langona o isi misionare o la ni me o tu ele atua i o tou loto. Foi lele mo le ngā luenga le atua wai o le o whalonga atu taunganga ia le sunga le whawhenga ngā mateo. Ai mo isi o tātou misionare o ina. O le asa o e lui tangata la e te tau o nao atu tangata fo o lo mwhai o na whafonga mai le nei po. Mwhai na sau noa mai isi tato misionare. O le asa o e lui. Lau sunga wili ya me se fo ia lisi vahenga. Ia Sarah ma nai tō whawhine le. O le asa la sau tau lui mo tangata fo i lele e ono mwhai nao atu. Fo i lele la se sau oe fautuanga la se me o tu ele tu lo loto ala foi sau oe fa malo si ma sau lu i se tangata e ono mo fai na luatu Te tira vai ai tu ai sai focado pa sempre morrer no é mais pa sempre se lá no fogo de tanto proclame ia o la ia ru tau ia Bilanto mo hapina na whaponga mai nei au maua ko tātou po kalami no malelai. Ia o te rui tau ia te oi. E iai me ole o langa ni e tau whai e tau hia loso i kua e a vea ma mea
se fa pe boy wa le ai so mo panoa mo na venga le tu ai o le lu talmo oi ai te le ki ana mo le no lami de wa ya le plan le tu mo lo ke fu o me ia sa o le do o io langa sa o tu wa i kwa ia o te le o ma malama se plan ko se ko kalamia le tu ai na venga pa sona na o ma ho fa e ke le na ka ma ho fa te na te mi o ta tu wa o se tana ho na ngau ka longa ia ma ia yang o ge yo langa saka o benga saka o la ye pa ai na pe malo ko ma ho fa ele se plan le tu pa pe ko ia ola a o pa ko foga ma o mai foile ele pa malo au peluto tu finger to mark na ke shaka uso ya ke viso e ya ile plan pa pitore tu lo se può ele que ma falle meio na tau fio o langa no o lo ile kaimi na o la mona ile para au le tu lo e o ko o la pa viso na e ta la ile pina malo le tu ele que ma falle pa ti pianga lo lang o me sa na nau ye yo ona tau fia ona o ma pinoa mo lo este le po kalame le tu lo lang le o ya le ya tu isi po ye ma ko va pe ia ele ese tupe pa kingoi ni me uma ya ma se pulang pale lo ai mo la lo lava ya te oia e te ma ko pau to ingala mona pale look up the things ya ole look down yourself ole te ma ko e te le ma faya se me o ma po lo kai le o lo bala winga i lo la ko na a lo ke i lo ka kingo ko ile mamalo le tu le nei kai ma o savo ke nei lo ma se mea ele avea lo le amsha e tau pia le plan le tu le ola ele avea lo le lo ma e tau pia le plan le tu le ola a poi le tengo po mai po mai a pai o ngai le le mea le o le ngam ia ma po le se kupe pa kingo le para winga le tu le so o lo so i puone tu le ma fai ba venga i ola ta yo po ba tinga me uma ta o a mai ku po i television tu ta ha ya ti o pa ko ni tini io tilla Australia pele kai mi sa trabo ele ai ma se dengi ar ma ko ai ngai ia malanga ia pa miso ma nga ko kongi mai le ku pa o se ka pingo ngai ba pa pe lu ya i oi nga lo se yes ta ke ku ka mo le ku pai ba venga ya e pai me ke lo me ki le ma ko pa ya o me li pa ai yo ma ka i pa lo yo ko o me ngai yo mai le supernatural power of ino volang tapi o se mi causa uso o pinyo pa foma e pai ele mai paulo ya polito e pa ngai tu me vale e pa mai nai me po e pa ngai ele tu me lo pa mai ngai me o yan yo e momi ma pa ma o ke amene o amene o pole tu na ngale o pai ele tu lo wala a pai o pai ele tu lo wala e pai ele tu lo se fu idi e pai ele tu ya oi puto to fine ma se po na o ta mau pa po ma e pai ele tu me ta pa pe e tu o wala e ta tonu le io mai le tu pai la ngatu pai la e pa ta nu lang ko kala i ro se fu e se o pai o me yola o lo te le te a havi pe ona pa ta kala ma ti ya io e moni la le ya tu ma ti ya o ma tu ma ai ile tu langa ile mana o mio telo visiona langa ke le sa ua ko Amerika e ma ko ke le ni e manga o mia visiona le ko ke e anga i mai na ko ke oi e lu se sai manga o mia la visiona ia o le lu italia e ma lo lava mo mo ke le ko pa ko ngai mo sa ko mo mai se ko ile ta ko kala me ni kula ya ya ma to pa solo i volessi vai la valo sa no valo dai no mo le mano dai ko i tanto ko kala me mano mai se ko io vai do ko sta to no io le lu ta una vai le ya una vai ai to i ama to kulanga mo se ko io le tele kana o
Olo ya le momen za le ro lang yo sa te bin nei. Alo o ma lue ko te tu te bin nei o te lu i ko ila le ukule a Yesu wa mai le sa nga le ro lang ye ma wa do bola. Le sa nga ai ma mai amu ia mai amu sa te wa mai mu ia Yesu te le yo pulang au te yo le ko fa ko man ni ko kala. Olo olu i ko la do ro. Tengo le abo le ola mo Yesu manuo mawalo ten manuo mawalo wa manoa e mo se foi olo e le po kala me te te o me olo lo o mai le tu e ko mai le ko le tu ko mai e o le ku le ko me fa ka o me yo o lo ma ko fa o te ti le i lo fa tu ke lu i ko ila si tu lama vai me se foi o mi lo fa ko man le ko kala o le tani ya pe ko ta wa tomatu tambang pak yang ni oleh kami orang biasa wala jadi okey lava sekali ya okey lu agero wala mo Yesu mo wala mo tak jadi lama ya sa no mai na i to fa fine na i tua mo mo to no sa no mai ai la sa to lui e ai la to lo mo fa na fa fo mai ya la se lui e mo fa na mai mo la to e mo fa ona watu ngalwe fa missionary. Ya, dia nanti saya mau bersih. Ia orang kalian. Kalau umat awal yang ada itu, apa salah mereka? The mission of Apollo. Mainnya tahu, nawan pasti mapak umat siapa. Orang mapak umat siapa. Betul. Apa mereka itu? Nawan tahu. Isa ini mapak awal dia nanti dua. Orang banyak malu ini. Betul. O cha cho vai ma dipa nga wenga le tua o le mo ka o ina o le mo e no ina so sa o le mo e no ina Yesu o la na sa una ina ata to ti lo ye e poi le lo o mata mo pia ma wa ti era be anu ni pensa i sa puai ti o lima ya e to ya me fai te o le aso sa ai te lo ta la وتتعاون أيام فقط إليه الفرصة وتتعاون أيام فأرهين متى تعاون أيام فقط على يسوع إذا بقى لا أنا أروي بهم إنه بنوم فرصة وتلف يأتوا ويفعل يوم عين أي oleh mana tanya pai tanya kayo na sa bote oleh tanya kau ang tapo apa ina ahok ya sama ni manusia ada nei na vai ter no produto lá da luar mais força vai tá puai vai dia ada mo pa ya esta tawana la mona Yesu esta tawana ya te ole na tuo Yesu ole a ropa ya ya sa ili bapa ahora ya na nei do o ta to paio ata to va ai ele paisate tele leo fala onde tu não pode ler aleo o ruia se oi já isso tá time te amo o papo o tal ele tua o tal o papo ya papo pula o vaca e vai ser bicho e ele não se arranja o mal e ele não acha que tá mais saudade o leo fala que te oi e teria e vai por isso masalah ini Oleh kerana baingan na naik tahun ni baingan, lai dia, lamnya oleh ini apa mai baingan dia, oleh dia pergi oleh, yang tak awal macam macam ni na, oleh akan na lepas lu kita waktu ini tu oleh, apa yang baingan nak kono, dia yang tahu nak pasal baingan yang tu oleh, ini ni mis, orang kita lagi Yesus, orang pasti ni orang nak buat ada tua. Tuhan mau Israel bapa Allah
ile olo le do o ne te le tamata le do ele fa pera fa ya to abbiamo famsino le ha pe ya o meglio pesino le ye tele e bana o mio le tele tamata te la tua fa po dire tiro ya to ele tele fa ya to famsino ale o fa ya ah pa o e ma o ye tu pa se fa ya ya to ele ta kwa ele na na o ma to ko cha le ai tu mau foto Jangan gila cahaya, naya sacrifice, boleh cahaya dia orang tercala tuan. Kristus Yesus, Amen. Alo, famul mole tal sanga tu le fa pupu mai na ia bo mo la no tato mo no tato taimi. Famul mole lava na mai ya saului, la saului na mo tato ova fonga ia me se fo ia ila to ai me se al tato e kalesia le worship center worldwide wa te lo alto tele la to lo fa fonga mai la saului ia ila to ina ia e fa pe na na involve a fai fo ele me fai na watu le fo ye si a wala me fai na involve ai po le so soni me tau finance me tau financial support ia po le afo se situa nga a wala me fai na so soni o laste tato le wono na wo to ile to tono nga luenga wo to tilo I me lai mana o mia ya ma na ile to sa no mai wai le na fa fonga mai le tato e kalesia worldwide ya ise me foi wo o ye lo to mo fainga ya ala foi sa lui mo ma to nei no fa tu nei ya o que yo que la base se movía en el club ya ma ko ko que me espero que cambio tan fal mai yo la mai de di sai de di la fa otama ai que ni foi tu que du de tela o que foi tu na kala de o papo feito no mau então vai ni foi o ngale tu ni tela o mai da uma sato yo tempo o ta o ni la mua o na o peo nasa amaka ino na yente la mona sa ya ina tomo o sato yo tempo ya de ti ka o sei o timla de o a le foi po kala me foi o mati o pelo isa ya ai na yo gosto hunde do que na o kachi tuwi na hunga ya o pelo na yo so ya ta pe na rupa no na po kala me ya ai o tom foi ala o yo que o hunga le kitale de gusto sonma na ma be me ali o waru wa me be ka waru o ha ta o kadia pa o kama sa o ma ko dai do ko ya sa ai o ke no ele po kalame de tua pa ai tau bilo no mamaku ele po kalame de tua o mo ke te o menta te ngam fa nga ina ti a ko ai o le kenya ma ka kala ile ti mo fa o tau pa pero de tua en ti te kai o le kenya ne yo fa nga o mo li ai tau wala wa i to mane ta te mai de uma de kauteleni o me uma mo ale ise tiku ai ka pena ia po agele te pa mo mo ia tau ruma ya ora ruda ni ka o mo na ko mo pa mo pa awai te ba ai mo wala ya so awai ke ya ba ai mo wala do ka ka le po ka la me na po ka mo pa ni pa do ya so ya pa pe ke mo mia pa do ko ya so ya mo ma ko ke le ya sai ko ne o le ko pa ko o ke ru ko ya ke ore o va pegar mo mire de qua do bola e va pegar uma escala nem pe ele se agora va pegar uma mai pai de forma e cara ia no fa ola kana disi po ya nganga va pegar uma pang baro ina boya baro masinya nem ele como ya te ve mo obvio ele na buena pero sa wa ma ko kama ya ele kau fa pula mai ni misio vale ya mai mas mo ko mo mira la o mai ke ve ni va mo la ramio ma ko ya la que le ponen al bueno la que vamos a cada vez más que va pues va o el puño cada día que caña de agua ahora que viene la luz ya que ahora pero mai o la moca que veo de agua de
Dia papengalo, na papengalo, na papengalo. Papengalo, assim, do mundo vimba, mas a piada de a uau, né? Dia papaino, o bola, o papengalo, é uma caica, e não lá ele depois, e o bola uma, mas ele não depois papai, o bola. Paula, dela, na casa, mas dia, o bola, aí tem foi uma saudade eu depois para ir que ia ter. E ela mata essa inha foi para ter um para lá e o eu estava para o inha foi lá. Olá uma casa foi eu, por carro para o carro. Todo se vai na por carro. Por carro como carro foi eu e foi o carro de uma missão lá. Agora o ia ter a ter o caía para o carro. E ia na hora para ter lá uma boa para o inha. Tem o cacau último no Pei foi um paulinho o coloca da uma aí é uma já hoje. E para pegar foi uma movia. E se foi lá para pegar uma lei do. E ela o vapor isso para pegar uma paulinho lá com uma. Eu pego para o cara que caiu, o casal já para pegar uma ideia. Mas por uma moleque. Sai. Alô? Alô, Vaftai? Ja. Sau no mai. Sai da mamãe no ia ola uroki ia mo oele o mai mo mai ia ole nessa ua ile olanga pa missionari ole sai male ama no a papel e ama no yo lo ama no dengan winga pa missionari pa ha ilo bona ai a o po mai po ilo bona yo lo winga se oi ele o se que ngava dele. It was a holiday, it was a vacation. We are here to tell people about Jesus Christ. Yeah, mama, ia to atene ta hata e ole pa pa. Ole mama ia pa te ona to atene ta hata pa ole. Ma to atene ta hata o mai sinyo la to lima, ma to tutuli ma bibi ile atua. To ia ole sia inui a pa pera e ne ma pai na e susuma ni ngwe pa missionary. O loo avanoa ia le tu lea e mawhai ona a lako mai sau se leni ia ai mai se pori o lo iai poria le a kaunsunga i nunga le ununga le spring. Ia te so angi mai e pai ma vai ma lima o nga wenga le atua. A wao le a oni se mai isi i tu o South Africa. E le sa vani vat e kaavani tupi. Tony le mato no foi e atu no ne ia tupe foi no foi tonu o ne atu no e apalai visa ia o mato mau le aka no ne ia o le sina a tu te so ani mai ia o sia o lumina a pe e paina wenga o te o me au tupe te ia i pala au mai le tu ele kumon pa o nga ia o lo ava no no, pendele mana ona dengan wena tak misionari. Dia orang bumina mo o telenya unya ulo telia. Olo macho wa banoa e pa tine dengan wena le tua. A ole agora foi na que te pa misionari mai ole foa. Ya ba tai olo wa banoa. Praise the Lord. Malo. Esa ole le vecho. Pao ngā kupe ke ua hoki se re ia pao ngā inga. Mo ngā luenga lea tua malo. Alo, lava sau noa, ia. Camera, ia. Tai. Te luia te oele te mata. Então eu não fui a tole a onda ngai de to funcionária, me se foi tala ino no cinema. Você o langa mana Mantua e está tudo uma apostolia lá. There is no greater lifestyle than serving God. Amen. Medio mai que mo ta avante, ele é tudo que não por pane de lei. Ele o moço mudou. A foi eu tô ir a na mai de por lei. O se olhou sangue de vai tanga sai paulina. O se fio sianga di loto male anga ba ai tangata ta dia Yesu e mali ma fa ole la to soi pu o le te luila e te ole te mata ma tell someone about Jesus Christ amen ta umi se si ya Yesu Cristo amen ke ko yo sa no ya na ya ri ai de no ma ta no missionary no vi ala ba missionary ta sometimes la mona ba
Sometimes sila mo nang lilaba. Araw ko ta. Manusia iso na lo man ko ni tinu. Ai le ngata ile ile na o ta. Ya ai ka pe po ye le tu ta sele. Ona en fai po yo na o ta la isi. Ya la mo na ko sia ai si. Ile ngata po ye. Yo ta ba ko transport ma me ese pa. Mana o pia sele. Awai le o ne ya tu. Ile tio sa mo ta o dia fa mo. Amen. Ai te lu ye te o ile tu ma. Te ala po le o nei la ro lo e ta ma ye nei por kala. Ang only there too. Amen. And si po yung supporting oli magana pa missionary niya kung pwede matay mo ide. O missionary kung malago pa pero naman po nila lang. Basta kaya lang mo lang no, Jesus name, amen. Malo, yeleli. Maua nipo kalama, ile kalaawa ya tua lo soifua, ole taua le sta, taua si. Ile lo sta ya pro amo ile tua, avelo na sabi. Ile sabi, ile naiba. Tasta, male tantoni pa tua. Ole tua na kala awina lo soifua. O tua namia uma, olo sa oto namia. E mo le ui sai na tā, mapita, pāpita ori al hanina. Au tua, lo e mania, maua e ori, maua pia, a ka o ina, te tangata, ma au mai te kono le mālole a tua. Ia le, o pia pota so a tua, o au pāpita tāle nā le a tua. Te i mai a hanga matino. O lo ta ale sa tani. Wadele, al taimini, wa matua imana o mia, i au whainga luenga, o te i mai na ngama, o tangata, mai sio, i au ta malosi kwa whaitu, mano whakau nawa whaktai. Alo, whaftai. Ia olo uia tau, ulanga na kondea tato umana walo, ka penao na o lato mola mole tua. Tamara se oi. E ando tala i tala de. Awai na umanga ngana ni kon mai ko e pe mai te. Mai e alu e pa e tala ya tu lo tala de na lan. So o ta tola. Ya ta to pa ya le pinangalo le o pas por le tua. Ya all vision for ile o ta to e kalisia. Go and bring people to Jesus Christ. Ia tātou whaia pinangalo le tua, ina ia maua i tangata pa o tanga. E moni lawa pa mauni so i mana aulia lava ni missionary, no se i mana aulia lava ina ia whaia pinangalo le tua. E le i tai lava ona maua o mata le nei, i nei lalalangi e le ngata koilea le nei a tunu. Ma le ma te iai. Ele i so o uma e pa o tanga Yesu. So i mana o mia lava ni iso nau e paiel ki ngalo le tua. Le ngata po i lea o lo wanga le lei ala i se leni. E le ngata ma te oe ta lai ki ngalo le tua. Ai ma te oe papanga ngai ta ngata lo mana o mia te ni so soani. E hao ngai ta ngata lo mana o mia ni suku lo mana o mia ni mia ai o vanini. Ia ole penga ngalo ngalo venga le tua te nao na ma to yai nei. Ai whakitau la mamara noa. Ia e whaamaro. Awai te ai whaatau wa ilu tangata. A whaapea o peta lai le tua o oe te awe whailo na pinangalo. E tula e lolo sta i whaingai le tua. E manuia i pot oe. E manuia i po ino wa aina. Whaatau la mamara noa. Lo, yeleli. Ia. Te ia whaamole mole lava. O no le e maua fo le tau porkalame o le vai aso le tau feeding programs po le whawhanga ino o tangata. Ia le mai tau atu ia e le to e whai asi to o tele o tangata le whawhanga. E whai ana whai sau noanga ma te o le porkalame lea. Ia e pa whawhea fo i ona whaatino le o porkalame. Po i le wai le tau ngofia le tau ngomea ai ia le fo ringa mai
o le auto por kalame le o lo fanga so lo ia so tai tasi e ve sa noanga lo sunga fa fe ngai ngai tu langa ile e to fanga ino tangata ile vai aso ia pa fe kon patino wa pe o tu langa le ata te mai tau watu e a fa pe e fe si tau ngata me ai ko ke tangata fanga o fa fe na fa tino lo auto por kalame le ia o te tele lo mo le pasili tu te tai ne te hau ia o mai so uma lava mai lava ia so lua tau le aso foreign ia o aso ia sta aso lua tau le sta o aso ia tapena ona panga nei tangata ia ia tangata i tapena ona no lopo ale ai ngai pa marve mo ko i do pa ko ngai e pai mo meu carport o ingala kele ia tangata i tapena ona mana o kire so son ia o ingala ma to o ia i tapena ona panga i tangata ia papena ona pai ai open airs ia malauma i o pole tua ia ai ole to teno nenda mata ia o tangata o papena ona e ni a ina se tu lo pa mai no ngana ai ole pati no ina le ma to pati no ina ia ole tu pele na pena ona maua mai le lotu ila na sua ia ona papena ia ona pa mai ina ato ai mandisi o ke so mai e au mai ia to se le no nisi vo na to le mi tangata lo lotu to e kalesia se tu lo o tangata e se ala to e kalesia o nisi o na to e lotu le lotu ma ona se tu lo e kalesia ai o va pena ona pessoa ni mai ala ni la fo me la to se le ia ona va pena le ona pa ngai pa tau ia me ia ona va pena ona ma to o pa ngai nei tangata Ele ngata lai tangata, po ia no poi, ia ona ta mati ia i no poi mo le awala. Nai ta mati po ia lo va pena, ona pe wa i mo le awala. O le ato fa rai la, o le ato nai au mai le ta mati na. Ia va pena ona la wa ile upo le tua pe ro to ti la po ia, ta mati na le ta pa ona pa ile, te youth alive. Le ona ta mati o pe wa i mo le awala te ngata ile ata la mo ba ona ta o tamai ti foi ia wale ai ni pa moi ia e o ama tua ia ia la to runga le ia o mea lana ma to te wai au mai la to ole presta ia ma o ia o pole tua ia ma ave ia ine ai ma ave ina magama ia o tu pe ia au mai nei ta hata ia ko te foi o ni to nei mai la to ati ia pa o nga ina pa pena ona ma to o pa ta o ine ai ia pa pena ona panga ile tangata nei ele tau o kiela awa o vai ato uma e pa to te pai ele na luema lea ia o la uma ia yo pole atua a uma ia ona ato le ia yo le mea ai pe ave ia te ofu ia pole ave ia yo le pai e pa pena ona anga le ia nei tangata ia ma pa tino to ia nei upole atua ia pe o le turanga na lo pa nei vai so uma lapa e bisi se vai aso ia le foi uma por calame le tai aure nei ia ona to wo foi nei le sipito o le sipito e panga tata ia ma fai o sa group ma la uma ia o pole atu ia ona ma to wo mai foi le pega pe uma ia por calame le tai aure nei ai paisita uma ta o le tu granga i e pa no feeding scheme ia ona to tele nei tata pe na ona mai ia le na to foi ticket Ela ia so sa, pato te whaia mo meo tike toina e whaalangu esi. O le langu moana, o le langu viole, ia o le langu moni, ia o tangata mua mai, ia o tangata ngai ame ele tike o le mua mai. O le teme e tuwhai mea, ia e tuwhai tike mua mai, ia o na amele ia i o whalawa, pe ame ia i o le sum, ia pe ame po ile keke, ia pare sutu te tu rau lama. Ia o tangata e lona lua mai wa i wele lano lana tike, pa tolo a whapena. Ia rea nae whapena ona whakinoina, ia ae pātou matua mana au mia lava le tōwhani. Pātou te utoa, ia o leo mātou o mai. E leno whaina mātou whaina luenga nei. Ai o tupe ia mātou te opa, ia ile recycle, ia pātau ia mātou ofu. O isi o mātou ofu mātou te o lava toi whola i lupa o le whaina whilipa keti.
ia o mai tangata whaakau o le tupere nā, ia whapena ora te tō ani le whakanga o le tangata. Ia mai se po ia mātou te o, whaaimo me o kātua, ia o me o whangu so te mea mātou te o, ai mātou te o mai ama au, mai mātou whangu, mo ia te tūropea whangu lai pai tolu. E tae mai le whangu mai kātua, te o le ua mea o le momomo, ia whapena o mā kai le recycle. Ia ona pailea mātou ore e toso i o le mea tua ai, ia pe ale mauan ta akale siso le tele na mātou whaonga ina. Ia e maua i ta i whase lau ren, pe ta i tolu se lau ren, ia e o le nua se fu, o le tolu se fu ta ngare na, ia ona i o tupe na, o lo mātou o e whapena ona whainga luenga i nei au mai ai, ina ia whaawau ina pe ale whanga ina o nei te ngata. So, ia se tupe na fo mai te tangata mai ovasi. Ia o te matua i te leo te tōto ani. Mō i te whangaina o nei tangata. E mai te, ia o le whaatino ina leo no mātou mo atu e tāla i atu le pina ngalo le atu. O nesi me mātou te oi ai le. Ia e lua i tu la mātou te oi me ta o kusa. Ia e whapena ona mātou oi ai sa mai e koe tāla inga mu whapena ona. Ia e whaisima mau. Ia ai mātou te whaamoe la mai le tōtoni mai poi, anai tangata o tōtoni mai, ia e momori o toi poi ana ngai whaatai, ia, ma le ngā whaaloalo lama. O lea, mātai whaamole, o lea o mahua o e iei fo ia na iuso Mosalemi o loo fisoso ni atu te pio le uso ia Mike, o lea se whisau sau noanga e nai tangata ia. Ia whaatai, o te tasina o ngā venga matautia o mai e le atua e te hei, ngā ruenga mātou te ngā ruenga le li. O si uso lea ia, e saua i lana taa male te anu i anga wa e whai business. Ia matilo mai ai e mea le mātou te whaia. Re ile le aso na whapena ona na saua i lana ia si uso Mosalemi lea e le si teo si ano ia mai. Ia mwhai mai, wa ise le mea o tupu i ona loto. Ia vai mai a mātou te aro pai taha. Ia ai leo mātou ia perika. O nā anu lea nofo ma mātou pau. O rea te mea ma pai ona i tō toati mai ia mātou. Ia o siusora le nā, ia e ngate au maia ia pakeka, ia o kangi whaakau e sauna mai. Au mai pupe, ia o mai te sau ave mātou le pare ainga. Ia ai lese ke siano. Ele sabe foi lá e ele se foi. A matou mamai umai o matou lá de ver foi. E aí te o filho Bahia matou Tina e uma pai mai. O leo saúde é mais para meu minha ai. Lá o tu indo por passar lá na ele para ir saúde lá ele matou te sa matou lá de ver Covid. E a mau foi matou loto. Matou tia de loto e tu para ai na Bahia ele nem isso. Ia o peia se te mātou uso, o peia se sau ave mātou o ino na whale, ia le foi sa umare maniu o le stunga ia atua, paperai ia atua. Ia anu mai totongi atua apane inga, ai mātou o atu ai mātou whaiele tau maputanga stunga missionare, ia mātou a ai. Ia ona o se meo tuele roto le ne uso Mosalemi, o se tangata roto o ropa. Ia ngata foi neire, ia ile iti, o i uso le lotu leo le hindu, o le lotu hindu. Ia na ai po le mea na to te pai. Ia ona ngā po i lea o le maruenga to ani nei tangata. E pena ona malue tu e lea tua i lotu nei tangata e lea kiusia. Ia o uso na leo sapala ia mo meu supo. O meu tanga supo, ia o ropa pena ona pai mana te to ani a ngai mai ai. Ia e manui ai maruenga lea tua po i o ropa tinoina. Ia o nito tangata e o ropa maruenga i pisini. Ia e whātau waa ia o awala e whapena ona mātou. Ia o resi uso lea sosani mai ia o ropa au mai a rito o ropa au mai o rito i lo imoa. Ia ai lamona mai e le pule lea o le pale lea le te lea tampani lea. O lona neti ue ngofo ia neti. Ia ona wala au mai ia te au, ai te o waruatu mai po o me mau te o mai e o kanto mātou o missionari. Le toke o mai sa moa, ia, e sili lea po le ale mea o lo fai. Ia te o ai no le ma te whaianga luenga lea, ia,
Tepil dei, o se tasi le nao pale o loa te lela mai Afrika nei. O pape na ona lango sua i le papakaina o tangata. Ia, o ia parpalawa e pape na ona paauma mai le sapota le siva e nga le parpalawa. Eu matou mai matou te hoa i solo e tau mai e sui palawa. Te tulong dai. Ai te kua ake mai ta avale au tangata mau te lei doa. Mau te lei mala po o ai le tangata. Ai sau ma koe palawa iwa. E iwa koe palawa. Ai sau pai mai a mātou. Pai mai. E ta amilo mai ai i le mele ma te nopu ai. E pa ai a lai pai e mātou mele pangau tangata. Ta au ala i le ai sau e sole ma palawa. Ia, e sau o tangata e mai ana pare palawa. Ia se poi au o pa pena o na te toto ani. Ia i mātou pe ama pena o na mana o ia. Ia nutoria. Mata utia nei tangata e au mai e le tua. Pa tinoina o ni tangata e le geusiano ia au pa o mai le tua. E le ngata mo idea o tangata e le lotu worship center. Awa le mātou te o mai lalo le pa amano le worship center. E ia ina isi pai te au. Na isi e tale sia e le ni worship center. Ai oro o alolofa mai ona o le visiona a Yesu ke viso le mātou te o mai ai. E po le mata utia o roto na i nei pai te au. Oro papena ona peso ele ngata i tupe ia au papena ona pa malo au mai a mātou i mātou ngā luenga o whai papena po i ona mai le uku pa malo si ia matatano mai po i po mātou peto al pai a tātou e kāle ia e tele ata o kinonga e pai ne meo lo pai e le atua i le totanga ina o tangata ia e wana oni na o no tātou teini a pale na whaaloalo lava Malo, se vi ia le atua. O le asau fautuanga fo ile e mo tātou ai le worship center worldwide. Ini mea fo ile e ono mawhai ona e tatia ia le kale sietele au tangata teito tasi wai. Fo ile o le asau lui tangata teito tasi mo le ngaluenga fa missionary. Fo ile le tu langa le o le mana o mia tele le sosani. Pai, au te noa mātou lea o misionare leua au ina mai. E au te noa, e po misionare mawhaiona poa i pai. E misionare mawhaiona tatalo mai. Ona o le ngaluenga e te, o le ngaluenga i o te ngaluenga le wepi teta, o le ngaluenga le atua. Ia au e whaafafonga mai po i la oro papena, ona le mawhaiona e malanga mai. Ia leua avea i mātou mausui. O mātou o tātou uma lava le nā. Ai o le ngaluenga le te, e matua i mana umbia lava le tutu whaatasi e le ngata o le kālesia, ia o le tino ke riso, ia o ainga. Te mo ia te sila mai, e iai o tau ainga, ia o lo malue whaakisionare. Aleluia, o lo o ia au maia le moa o lo ainga. Ia o le mātou luia, ia i rita e au potalame. Ia, o le alawa se mea e mawhaiona e paia o le inga o le atua ma loa lopa mai ia i mātou ia e misera luenga whaamisionare ia e eita i teimi o te no le teimi le nei e whapena ona whai e eita ngata o whapena ona vili mai pai mai ia o atu e le atua i o lato roto e alo lopa mai i ngā luenga whaamisionare ia na umatua e teimi nā ia matoe le toi la mona tua ia lato leo ia le no te whakataki atu i a pete me o tu e tu e ati oe ia o au mani ati oe whakatino e mea na wai le e te pile e bua boa pe ane mea na o tu e le tu e no roto ai mātou te mana o mia to so ati o mātou le ua i o mātou lima mātou te o mani ia ai o lau kustunga ia o oe po i le usto le tua mokine o le tamā o le tina ia e mawhai ona e o na tātou ngaru lue pātasi ia e ala i lau te tano, e ala i lau te fōai. A i la fōa mai ane lima te puruta ala i le mātina. E te lele mea ma whai ona whai e le lima te puruta ala le nā. A te puruta ala fōa i te la fōa, a te kuia i le mai aso. E te lele mea ma whai ona mātou whai. O le a lama le tuai mā fōai. O le a le anau, pāu lama le mea, ia ma pēnā ona i niki e te toa tōni mai. Tātou tau wamu whaatasi le Dona au mai e tu mo i tātou.
ia ona whapena le ona tele anga o le a whao la ina. O lau se leni poi ia o le a whao ngā ina i te tūlanga te tau, ma te tūlanga i whapena ona mana o mia i te tono le maluenga i nei atu i te sa te pēo rau tāua. Ua iei e kāle e sia ua iei ni a atu rua maua mai ama noa. A ua whatu wai ona mātou wa haki ia i atu nuu ia. Ia ona o le tino i tūlanga tau se leni. A whapena whai ona i te tōtoni mai ma le ngana maua lako. O le a te lele mea le a mawhai ona whai i a te rika nei ia ona o le te tōtoani ia ona maruenga nei mana o mia te mana o mia lau te tālo. E mai se poi o lau pa amaro si amma ia o mātou marulua e te nei tu o tātou maruenga ma le ngana whanua. O le ua atu lau sunga mātei o le tūlanga hoi le porkalame walo winga ngā le aso ngā fua lava le aso le ato te malo loa ai. A o le aso lua e tau le aso sā o lono winga o aso ia e whai mai a le feeding program le po o le whanga ino tangata ele a mata mai le aso lua e tau le aso sā e lau mai tau atu. Ia, sa o le leila wa le aso ngā ia le aso nā wa mapena o mātou io ina e mātou te malo loa ai. Ia mapena o whakino ina e po ia nisi o tiu te po mawhai wa te tonu lava o le loto a le kalesia, ia. A o le aso lua e tau lava i aso sa. Ia o aso i o lo whapena o na mātou whai e tala inga, ia. Mai se po i sao groups i pako atu. Ia mawhawhanga i nei tangata. O tangata e le ngata po i tangata ia e whawhanga i teino sao groups. Ia o nei ta maiti. O nei ta maiti i o lo whapena ona whewai po i le awala tele ma ia o le aspawaile. Ia o le temina e whapena o whawhanga i nei ia i la tō marana whaaloalo. Ia wai ese le laina e whanga i tangata mātutua, ia ese po le laina e whanga i nei tamaiti, ia leo o anga i mai o lise ora i tamaiti wale o ia onga i ona wale e ni lato mea onga. O le tasi nai tu o lo nau ai nawa le loto i nei ia pai ma wha amanu i anga i nei alo ma wha nau o nei tamaiti wale e ni mātua. Ia o lato lava, o ni lato use e mai, ia mai se mo i o ni lato pidi a onga. Na ona ave na tau le a onga ia male na whaon. Whamal mole foi ele tūlanga ele e kale sia ele asa sāma ma le porkalame foi le ua whaatūlanga ina. E ei se taimina tau o mai e la whanga ino tangata le ei se tupe le ei se mea ai mea whapena. Ia tele taimi whapena ona e wala sia ia o nei tangata ia o anga i pai le kale sia. Ia o le to tele la mola to o tangata o lo whapena ona no foi mo me sport camp. Ia o tangata o no foi lungo o le awala tele. Ia ai le taimi whapena ka iei taimi na whapena ona mātou o mai ai. Ia ua le tangolima fo ia le auto po i misionare whapena ona i whangai no tangata. O donations la ia whapena ona au mai nei tangata ia ropa mai. Ia o donations la whapena ona tali mai o teini mea. Ia pe a whapena ona le aisi se leni whapena ona whaktaurina ai. Ia mana onga ia oro mana ongia wale whangaina o nei tangata. Pare nga whaaloalo lava. Ia, ole wale taimi lea na mātou malanga atua i sa maua lea wanoa mātou te asiasia i tua i areas fo ia lea no fo i tangata i mo whale fo i whai card boxes. Ia, o no tilo i fo i le tūlanga le meno no fo i tangata ma le living conditions o ka fo i le leo le matua. Tau te leiva ai se me whapena e tupu i Samoa. Pero Samoa tele na feoti tangata ele tele o mea ai. Ta tilo la ile tūlanga o le mativa. Ua whaalua fo no walu intia mo tilo ile tūlanga fo ile living conditions i initia. Mo tilo iai. E whai a si maua lungo le level lai o lai tato i Samoa. Pe a fua atu ile maua lalo tele o langa mativa le iei tangata i Afrika, i South Africa. Ia me se fo intia wa tai simila ia tu nu le tu langa matitiva o tangata. O te langona.
Awai e mawhai no whape atu wha mole a māteo. E mawhai ona pu e mai au tau videos, wa i o le tau weekly programs e mai e tūlunga le tātou programe. E le lei lava le sila mai o fo i lele o le atu nu, ia me se fo i la tau o e o lo o lango mai le tātou ngā luang wha misionare, wa i le tau nā tia le mea lea. E iei tangata ia e tō neiti mai te tonu o le ngā luang wha misionare a le worship center. E le lo lotu worship center. Ia ai te whawhitai fwoi lau au te loa o nei tangata ia o le whaafonga mai. Wai te le na comment mai lungo o tato polkalame. Ia mai o te whape atu fwoi. Amu ia oe whamanuia fwoi le atua ia te oe o loo lafo lau maa. O loo whape nao na invest lau ta mau a inga i te tonu o le malo le atua. Ai mai se anga luang wha missionare wai e le ia tu o mātou nei e mōl pakeka mōl whalawa e maua me ai te miuma. A o le condition lena iei lau tilo i Afrika ma India. O se langona fo lele se langona fo lele te whalongo tu loto pi e tae loto. I le tūlanga o lo iei a ngai tangata ia. A o lea e mawhai o na tātou fesosoani. Ala sau noanga mate yo el tūlanga lea. Ia, gila wa tai ko i mole papisiti i pia tu se ta mo papitai te lava e i la to o papena ona ia i la to lo alo lo fa mai na luenga le tua ma na luenga pa funcionari. Na papitai o ia ia ko te le me te mata ia o lo fa mai e o te mata e para na o fa i do la to fa. Ai o le pa tanto por kala. Ya tu lo la para na na o lo ta o to tua ia le ulo le supo o mo na cocaína mo na tanga te la ma to o panga o pepa mo me o pepa ko ai fo io o te tu lo ya e lua se puta e lua se puru rante ta o pa lo lo ma to te o mai ai ora ma to mai le saka ia pepa ko na ia pa ile supo ia e mata la ole ai e mata so cambio nei tanata ia ai ma to te ai pa tasi e ko ia no ma to la o me ai ma to te o avita ma to te ai e ko ma to se tu lo e o se tava ma me ai e po to si da mai lungo o me o lo avatu il clips na avatu o le ma to me ai po na ma to te ai pa tasi ma nei tanata ma to te le ma na o pa tama tala ese pato te le te ai parato a tasi le awa le tai ko ki yo na o ki pa o tanga yo to le tama ba ai mai ya mato te o atu la lo le po la to ya mato te ai mato ya mato te pa ta lo pa e u ya le tu la ma o lo ya i le la to pu ya ai le ma te mato te ai o lo te to anima o le a veana ma me papena na te sosoani ai nei te mata o loko na pia sosoani. O ni se te mata, o mai ne ngale tia, o na o pia te vai na ale ia. Pia se vai a mātou, na mātou o ave ia te mata. Wa ave pia se vai na, ma me o sawa le lotu. Ia le ua lotu mai a, le ua lotu mai a. O i te mata, e o mai. O na mātou ave le ia i o ofu i to tonu ar parisa. Nei le mātou pani. O na o ofu ai lea o le lotu. A uma foi na o te tala o ia to e mai te ni a mato ia ai no na to ai to mai foi ia to mato wa to e pai na no mare o le vai la to o ia o le do a uma le do o mai ia te tala o mai mato ke ua ia ai o la to ai o ta mo ia e ma pai ona tu po e o sa mo ia e o se patima pa tu se le ia tu no mato ma lu e tangi ale loto. Isi tai niwa mana o mia le te peo le malu ema i kia hapa lofa i leita. I pagale. Ia ua uti ni whaatoa. Ai o mātou roto. Mātou te o ale mātou ta avale. Ia maale te mea mātou ta avale. O ai ata maiti o ai ia mātua e mau atu o kutu mai le au ala e mana o mia le toa. Ia ona mātou wa mea le e o mea. Te iau koto le mea na o ala au ai kote e tua i mātou.
E mātou teo mai nei mau tena mopoa, te mātou wa aile mana onga o loo ia. E le oa New Zealand, ia, o ka, le tā mā ora New Zealand. E te o langa pai mō fie o te o langa e. E pauare mea ai o nisi o mea ai o te tia i nā tiki te tulo. Nisi o mea ai o tu moe ai sa ole pa o ngā ita. Ia, e, o nai tangata nei. Ia, e o ore mai, e pala au mai ata, o le mana au fie le mai. Ia mātou ona ka kila tau tango mai matufa i ai tātou. Ora pensia i o i e maua i le mai e ame kua. E maua le paritā, le lotu, le mai ame kua e o mai mātou tango mai. I ora mātou ona ka kila mātou paipa te tulou i ai ame e tātou. Ia ai o le tūlanga nā pe ona i ai ia o lo matua mana o pia lama. Lo fesoa soani e paite fōi ia. O lo anga le lei mai nei nei tangata. Awa a e anga le lei mai nei tangata nei, e le tau ia tangata nei oi. E tau i oi le atua e puta e maroa ropa nei nei tangata. E a mātou ma lua i oi nei, mātou te talo tanga atu. Pale anga whaalo alo, mātou te le wha malo sia oi, malo sia. Ai mātou te whape atua, mātou no nofo i nei, ua mātou i loa e o langa o lo ona i. Pale anga i tumu i whaalo alo. O whanongo lau sunga le whawhenga ma te o o isi waweao e pe le waweao e o maitu mo le awala mtau wala mpasa mea fiufia ai. Wale ale se i whisau sau noanga i mea whapena ari e masani o na whai e tangata. Ia ma tai e le sao le nei lava le tūlanga. Ia woa i nei missionary ka maita. Ia wa pasta umara nei tangata. Ia le ngata le vavea. Ai to te taimi lava le aso. Ia o mai mara au mai. Ia pasta. Ia o le pasi moi. Ia o le se e vai. O le ofu. O le mea ai. O le vai e inu. O le tatalo. O le wha maros. O tangata e o a ia afe mai. O nei le pale le talentia ia vi ia i lava le atua. Ia o pei o se nofoanga e bapu mai nei tangata. O pese no fuanga foi le ia go i do se te mea mātou ki sa vali atu ai ia la wo ai pai Samoa people what they know us very well because of what we are doing to their lives pe pera mātou te whai e o lātou soi fuma le ona ai o i babi au o si te mi e matua i yo mātou mai le wai o mātou ma se funu mātou tai pau ni e nei ia e leo ina mātou whanua, ia. E o mai ea mātou mai, ia. Para au mai i tangata. Pa mai mole mana o mire tosoa. Ia, e le ma whai ona tuua, e anu e o noa ma le whai e iere tosoani. Pa ole mea ia mātou mauti noa, o taonga le mū, ia le age ina o le tosoani, le teimile. Ia, e mātou te le ma whai nawa. Ona tuua te tangata e anu e o noa ma le tani e mana onga o na mātou te rei roa, i o le lasi taimi lea, ia e tango e nei tangata ama, ia te ua mātou wanga lea, ia i pene a me rito toani, ia e watu o te mea, ia o na te siningia lea, o le au nanga i te o na iai le nei o tunu. Ia o tae a uma, mātou te usu pōla, mai tutu i rumar pale o loa, kai pātau e palau a ta ima re, e po ka iei nei tae au. Ia o nai tū mua tangata, ia mātou te watu. E ta tāna roi pai to toa, ia alu o mai tūri to tonu e whapena ona, au mai palawa. Ia e alu o mai tūri o misionari, e o misionari tu tū o iu mai pale o loa nā, ia ona lai tau o ki e lima rene tau o palawa. Ia e mau te usu al tae au tu tū iu mai pale o loa nā, ia nare matanga pai to toa, ia alu o mai tūri to tonu, a rea e atu e o misionari. O watu o mawete au, ia watu o malaka e whare tua. Ia au whaipalawa e kupanga i leita mata e vai ato. O na rea hua lea wanoe, lima rene e pauwa ai le palawa e ta. Ia mātou te au mai, ia o le mea lamana o lo whaatinoina. I te au e whapena o mātou o. Ia o na mātou wano lopo i te mata. Ia o pai, a o te ise mea i o mātou lima. Mātou te tati atu vai le mātou o. Ia, pale na whaapala. Alo. E mo li atuali anga whaaftai. Te loe e tele nisi mea e whaawawina fo il tato proklame. Mo lisi avanoa wha mole alo sunga whawhenga inga.
pe me fai ona record uma ia video solo o proclame le fai vai aso e na ia fai ngo fia foi ona na maua na itangata ma malama foi le uto nga luenga lo fatino ina ole no te inga foi le ina ia me fai ona raise le awareness o tangata ile te leo nga luenga le wa au mai le atua mo tatou o te mana tual tala viliamu na fai mai ele mafo anga le me na lai ona faatau le fanua le e nei tatou falsaina e avea ma mission station ma se no fuanga fo ile e Taipei Center ia le ngaluenga fa missionary ia ona tau fai olo la ia le o missionary fo ia le ngaluenga fa tino ma ia ole te mai tau atu fo ile o te whawhetai ile atua ile visiona na avea tio tatou tama ona leo te tilo atu ana le whaia nei le melea e whainga tau na maua se mea e centralize ia le ngaluenga fa missionary ia ai whawhetai le atua ona o le tatou taimi o te whape atu lau sunga le whawhengainga ia me se whaltua ia Rachel male pa ia le ainga whawhengainga ia me se fo ia whaife au matoi ina ole kale si tatou ainga missionary ma le kale sia i South Africa mo le atua le anga whawhetai o le langona foi ia vivi ia na le loto ile atua ono o utou ia mo utou loto nau ile li ia wae o la nei le me ma fai ona fai pe ana o utou le mana na o e fatou nu le vala au le atua i o to soifua o maua atu foi ia utou sauno anga le nei po ia e whainga tau na malama se tangata i tuai ngā loto o whaapea o ma whai ona tuuina ile atua ia te o tau e whaatino ela na ngā ruenga ele whaaftai atu e momoli atu le whaaftai ia whai au masui o le sunga le apostolo ia to'o ma palolo ia mai se le committee ia le worship center worldwide ia e tainane le sau whainga whaifi au sinia o e kale sia uma i le lalolangi e momoli atu le matou whaaftai ia te o tau ono le ngā luenga o lo whenga iai talo ai le atua ia whaatu mawina pea o tau e mai se o tau loto le ngā luenga le ali ana ile ise si o matou e malama i whainga tā malu i tau ma mea o lo utou ai ia a leo matou mai tau atu i lo utou ngā luenga ia ele ai e le tamai loto nai whai ai e matua whai le loto a tau au mai le atua o lau te talo ia whaatu mawina pea le atua e le ngata fo i leo lan wha malolonga ia tau a lo whangia le atua lo tau au maua ina mea moni lava e totongi e le atua e le isi tangata e whainga luenga fua mo le atua e i le aso e totongi e le atua e ma wha malama fo i le atua le autou ngā luenga lo whenga iai me le mamoli atu le nganga whaaftai ma lo whaaftai ia malitau sanga to e misi lava iaso lea a o lesi fo i lava iaso lea la tapena o mai fo i autou sunga ia mo le tatou polkalami ia tal sanga atu ina ia papenao na tapena i tatou misi lava iaso lea a o lesi ono vai iaso ia o le ato e tatou whelo ai e fo i lunga o le nei polkalami ia ma fa awa i pela tatou ngā luenga a wai e tele ama tou tala ma tala ma se maule fai ia ai le se so ma ua o atu na le mena to te ai le ia lo tou sau no mai e moa powerful atu lo tou sau no nga wa o tou nga lulu ia ma tou le ana le mai tau atu ma tau ma fau ia ai le se so ma tou mala mai fainga tau nga luenga fa missionary ia ai fa manu ia tele lava le atua le nei po talo le atua ia maulo to malosi tato felo ai foi le si lua vai aso le lumanai visi vai aso le se no vai aso e le anga le lei ma le so di mai le atua ia mo nei po fa manu ia tele lava le atua ia o to sunga ia sa no ia lo sunga fa fenga inga mo sa to sa nga mulmuli ia mo le tu po ile nga fa sa tele lava ia malo fa ama fo i tu wen si o tanto tama apostolo to usa lo li i man tu e palolo lo li ia va per fo i pa i le committee pa barro le worship center ia la te idea ia o so se si lava o mo mai le nei por kalame ia mo li atu le nga fa stai
ona le avanoa wai whātangaina I fōi le polkala me whawhenona ia I lo malu ia mo le atu le ngā whawtai o tai atu fōi le suma whawhengainga pasta sepi ia ngā pe fōi le kālesia I o tau ia ona o le anga le lei mai mato wakafoni ia le ua whawhena ona le lava le sao whawhai te lava ia suma whawhengainga whawhepatua ia o lua mātua Mas se foi o le kālesia suma whawhengainga ma whawhepatua to ina whautua ia ono reanga lei mai le I le mātou whamoe pe pēona iai. Ia whautai a fwoi nei nisi fwoi o wō ma inga o lo whapēnao reanga lei mai le matai lau tatalo ia o te neni o lo whapēnao na au mai e tō sani renga ruenga mana iuso misionare mana I a inga I nei. Ia e momoli atu le ngā whapēnao a nei tula ia anga lei li e whapēnao na momoli fwoi au te kua o suma te tai e mara mātou wola I le teime o lumana ia toi whātina nei polkala me rea foi se upua le tau tamari I tau whaafonga mai sa moa ia malu ave pare o kina ngalo ia mātou te matua atu ia anga lei foi le tua I tō ema le nei aso pai ngā marolonga I nā pito ia ono suafa Iesu Amen. Ia manua I le whaiwina tātou polkala me o leo wa maua lau tau o kafoni ia o ai foi nisi o le tātou e kālesia le Worship Center Worldwide o lo whaafonga mai ia le mo le avanoa tu sape le o tu sau pepa ia la fone sa u se le ni o le wakafoni o le voi maua e to tele ale se o vanga le taxi solo ide e fa tu mola to pepa wakafoni ia awal fa mo pe ona ia le mai ta watu e mana mia tele so soni ia la talo sanga fo nei po le nganga maulalo le kalesia Worldwide ia le Worship Center po I lava se o maua mai nei fa salalonga ia tal sanga atu mo le nganga mawalalo o naia vano tu sapele va tu sa pepa ia mfa ia ona la fosa o e la uso I le ngaluenga o lo fa tino ai wa tele ni si me o lo fa tino ina mo ngaluenga ia o te fa te fo le sunga I le fa fenga ia pasta kupa fui o le lato tapenanga o lo sauni atu le lato malanga missionary to sfulu o ila tauia o le short term mission o lo fia malanga atu tilo fo le ngaluenga o lo fia ina ia o te valau fo I malanga whaaloalo o le asonga fua a saunei le asomalo lo ia o le fia I le ta'alonga le COF it's a tournament o le COF but it's a fun racing ia to tongi lava lau oe fi ia o le afo I se tupe mawhai ona fisoso ni mai donate mai le nei fa moe ia wal malangatu o le team le short term missionaries fisosoani ngā luenga I Afrika ia mo stain pupu ia to te liu mai ia malanga fa alalo ia va no le son fua ia fisosoani mai le fa moe ia wal malangatu na missionary nei fa ingal tausanga ia mai New Zealand te tilo fo ngā luenga o lo ia no te inga lava ia o ai lava ni tangata o mawhaina fisosoani ia o lo maua le avanoa fisosoani mai ia ai ono le tātou teimi ia whaasoifoia alo tele atu lau sunga le whawhengainga mai se le whaltua ia Rachel ma lo soifo manuia talo lava I le atua Moses ia avanoa tātou toi whelua iai ia mo le teimi whaasoifoia ia ono Iesu ia whapefoia ono whape atu le tātou mawhtanga le nei pō ia I tātou umo whaafonga mai ia soifoia ia manuia lava malo longa nei pō whaaftai mo le avanoa ia fa mangalo mai foi ni upu wala avale ia wale tau tamali le tau fa fonga ia la foi nu le aina ia talo le tua ia mafai ona vatu ni nei fe au ia mau vol tato ngalo lu so tau au ia wale fina ngalo le tua malana val au ia tato ia le swa fo Yesu amen